الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله ولا توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وإلى العالمين أرسله. عباد الله اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة عبد موقن بلقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام وطبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وقولكم وعملكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله الكريم الحليم جل وعلا أسأل الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك في هذه اللحظات الطيبة المباركة
أن يجمعنا جميعا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك ومولاه. Mahuli mga palanggungan haagam Islam. Muna-muna itukbal na to pamahasot si mahatinggi Allah. In salaksa pamudji iban pagsarang sukul kaniya. Demikian salawat iban salam panabi pilihan Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang dumatong in bulan Rajab, pagkatumtuman sinsabarang bariman, in sa laggo-laggo pakaradyaan jimatu hakabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mu'jizat sa laggo-laggo, yanughara kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain mu'jizat sin Isra wal Mi'raj. Doon hapakaradyaan sin Isra wal Mi'raj, matauling kita sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga pakaradyaan patut pandugahan marayaw simbar iman sabab pangadjian matakaddam in mahasil. Awaktu pa pag mi'raj sinallahu ta'ala in Nabi Natu Muhammad papitong lapis langit. Siyusuyan niya kita niyo hadithun sahih. Aun da indid to kita niya manusya. Turubakhu ru'usuhum bis-sakhr. Sisiksa halumsin apinarka jahannam. Manusya pagpakulangon. Sarta aun timindog hatungod sinuni manusya nagdaraba turakula. Inhinang sim manusya iyon. Huwan niya bato sim manusya amu inkimukulang. Hantakan niya sin baturakula. Sambil long sin hadith turubakhu ru'usuhum, sambil mapusat inuni. Puton na isab magbalik sin tao yadto. Hantakan niya na isab magbalik inusim manusya kimukulang. Magkapusat-pusat inutok iban sin kulakub usim manusya. Nangasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Jibril. Sabab di niya kasandalan katahanan. Kimita sin hal manusya si siksa sin salaggo-laggo siksa. Inari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hadha ya Jibril? Isyuta immanusya si siksa yaun ya Jibril. وقال عليه الصلاة والسلام إنه الذي تتثاقل هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. Silanan ya Muhammad mga manusya mabugat ingin hawabaran tumunay sin sambahayang piyardo kanila sin Allah Ta'ala.
sila nanin manusya, karungugan nila na hitilahak, sin magbarang in hayya ala salah, in hayya ala falah, limando iban kimaruk imbugat simbaran nila tumunay sin pardaakan sin Allah Ta'ala. Dain doon mga umat Islam, pakaradyaan patut pamandukahan sing kita niyo. Imparakala sambahayang mga umat Islam sa halga-halga ibadah. Mahinang sabab hikasiksa hamanusya impagtinggal niya sin sambahayang. Atawakan impaghaman-haman niya, iban pagpahil-pahil niya sin sambahayang, mahinang sabab hikajul jana kaniya haadlaw kana. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, hatungod sing kahalgaan sing sambahayang, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala wa amuduhu as-salah, ra'sul amri al-islam, wa amuduhu as-salah, wa dhirwatu sanamih al-jihad fi sabilillah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kalagguan sin agama Islam, in hag sin agama Islam, amo na yung sambahayang pagpalindog sin sambahayang. Hag sin agama Islam, amo na yung sambahayang. Wa dhirwatu sanamih, ibanin puntukan sin agama Islam, amo na yung pagjihad haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam mga umat Islam, di kau makita bangunan dakula atawakan bay timitinog wayroon hagnya. Damikyan in agama Islam di timindog dain doon harin hawabaran mo bang wayroon sambahayang pialilindog. Misan pa kau nagdaawa, ini kau anak Muslim, inhi ama ko anak Muslim, hiina ko Muslim, sa puti ka bang in kaunan muri kau magpalilindog sin sambahayang, tartan tutuod lungsad in Islam dahin doon hakin hawaran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih, qala buniyal islamu ala khams, nabangun in agama Islam halimatuko sa lagbo-lagbo. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, impanagnaan hag sin agama Islam, amo na impagnaiksaksi hakatunggal sin Allah Ta'ala, iban pagnaiksaksi hi Muhammad dak sin Allah Ta'ala. Wa iqamis salah, inhikarwa, amo na yung pagpalindog sin sambahayang hag sin agama Islam. Wa itaiz zakah, pag-ungsod zakah, iban sin pagnaik haji pa Baitullah, iban sin pagpua sa habulan Ramadan. Kabalikan ko salawat mga umat Islam, bang in sambahayang di tahi palindog, di tabawag bukan imparakala sambahayang tan tutuod lungsad din agama Islam harin hawabaran. Bang in agama Islam lungsad harin hawabaran ta, ayaw na kita umatikat magpalindog sin kahukum-hukuman sin Allah Ta'ala, misanin sambahayang harin hawabaran talit sa mahina. Na impanagnaan hipangasubukato sin Allah Ta'ala haadlaw qiyama mo na yung sambayan. Amo na yung sambayan. Di pa kaw maasubo sin puasa. Di pa kaw maasubo sin pagbasa Quran. Di pa kaw maasubo sin katanin da jinis sa asubuhon. Impanagnaan hipangasubo kay mo sambahayang. Bang mutiyo na iraha kabayaan sin Allah Ta'ala.
Bang mutiyo na irahawak to yung sambahayang. Atau akan piasaran mo sadya yung sambahayang 5 ba ityunay mo na siya habukun wakto, hawayroon sabab tay maunsin syara. Tayong hukantin hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadithun sahih. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. Sabunal to din panagnaan hisabun asubuhon sin Allah Ta'ala haipon niya adlaw kana as-salah amunay sambahayang. Amunay sambahayang panagnaan hipangasubo kayo. Fa in salahat faqad anjaha wa aflah. Bangyak ya jawaban marayaw sabda sin Rasulullah, faqad najah. Sabunal tuod makasung na siya paamuin pangasubo sumuno ding hayat. Wa in fasadat, sabang kimangiin sambahayang. Dahing pahasambahayang di na kau makajawab. Sababing kaunan mo rin di hadunya di kau magsasambahayang. Atawakan hiya haman-haman mo yung sambahayang. Misanin waktu sin fajar mo subay na puas sin luhol. Atawakan in luhol mo subay na waktu sin asar. Fakad khaba wa khasir. Sabunal to din manusya yan, nahipo na sing kalusungan iban kaluya. Insambahayang mga umat Islamin halga niya, wala siya piyardo na hindi hawawaw sing gumiway. Wala siya piyang hangla kan Jibril. Imiyanin Allah Ta'ala rahamad kan Muhammad. Way! Sa piyatag sin Allah Ta'ala nabi na to Muhammad. Piyapag mi'araj, 500 dahing hapanagnaan lambang sin langit pahikarwa. Sambil miarot pa sidratul muntaha. Dahil dito tiyukbal kanin sambahayang amo na yung kaingatan na tubiya. Ampay masaal la jimajatu hajaman biha. Limando na yung panggaan-gaan si Muslim haparakala sa bayan. Makarak na ko Muslim magjama sin sambahayang habukon pagjajamaan. Makarak na ko Muslim mamisad jamaon pa mga higad-higad ing kabayaan niya jamaon niya ng dua sambahayang. Sambahayangon niya ng luhuliman sin asar sarab karna pag-apasan niya sin parakala niya dunya. Umat Islam, di man jari magjama bang bukon hata o hatulakan. Ang kaimanan bang sa muslimin? Tabiya gatos tabiya. Makapanglurok sadya paamuin hambok pakaradyaan pag imun-imun. Asal niya nabibis na habay pa. Tinggalan niya na asar hitunay niya na puas si Maghrib. Pila sadya. Bang mupandugahan ng kahalan si Muslim. Bang dahin doon na halom kasasawan niya, kalupahan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kalupahan niya ni impyardo kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu asar di limyuring 5 minit, di niya nahikatunay. Mayta, sasaw kita long niya pagparakala. Allahu Akbar. Bihan na gaan sin sambahayang halom sin pangatayan. Puntukan sin aga may Islam. Parsilangan mo iman sin kafir amunay sambahayang. Bangin Muslim di na magsasambahayang. Bukod na siya tarbilang dahil habang sa Muslim. Misan pa nga ni Muhammad ibn Ahmad. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين الكفر ترك الصلاة إن بيغسلان بيغبدان sin kita niyo bangsa muslimin iban sindo kayong agama amin pagtunay sin sambahayang bangsa timutunay sin sambahayang agad siya pa bangsa muslimin bangsa nanininggal na sin sambahayang bukon na siya agad din ka na ang mga umat Islam ingkatan kawajiban magsambahayang iban subay muhal ka aning sambahayang halam kauhulangan subay na ko sumambahayang
Dahil dito kau halawd, suwayra kau sumambahayang. Doon kau hapaghinangan mo, suwayra kau sumambahayang. Doon kau hamon jajarahan mo, suwayra kau sumambahayang. Wayroon udhur simmanusya maninggal sin sambahayang, salugayin akal pikilan yaon dahin doon kanya. Di tayo maunsin syara adlaw ka na imian kau. Wala ako nakaluhol sabab sin nalika pa kuhalom sin upis ko. Di tayo maunsin Allah Ta'ala in udhur imian kau. Wala ako nakasambahayang sabab sin pag-iskol ko. Tumtumah. Ya kau tayo manghudmus. In katan sin parihasan dunya mahasil mo rin di tumubtub pakuhol. Misan unuin na abot mo, darajat, barantukan din di hadunya, tumubtub maun, pakubul mo rin makadkay mo. Amurain makadkay mo, amurain ammal ibadat. Di na kita asubuhon sim malaikat, halom sim pakubulan bangunin na talus, bangunin na usaha mo, bangunin ranggo mo, inhi asubo kay mo sin dua, mungkar iban sin nakir, isin Tuhan mo, isin Nabi mo, ibang biyad din yung pag-ibadat. Ang kanda halga eh. Halga eh. Amunanin makamumpaat kayo mo. Amunanin makatarang kayo mo. Insang bahaya. In masaal kamalikan ko sa lawat. Jimaja to halawm sin hula simbang sa muslimin. In pagtinggal sin sambahayang. Paggaan-gaan sin parakala sambahayang. Labi lumanin waktu fajar iban sin asr. Fajar sarab hadawa makarusya. Ha-asar hadawa insya lipaga hausahan niya. Nungog kita sin hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mauning kahanan sin manusia manininggal asar pagtuuran niya. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تترك صلاة العصر لا تترك صلاة العصر فإنه من ترك صلاة العصر متعمدا فكأنما وتر أهله وماله. Ayaw mo tinggalin sambahayang asar tuurun. Sabab hisyusim maninggal sambahayang asar pagtuuran niya, kikita nin waktu, lisang upat na. Lisag lima na, tiyuk-tiyuk na kuman muklas na inasar, tuuran niya pala ba yun? Hawayroon udhur, tay maunsin syara. Fakaannama wutira ahluhu wa maluh. Magampa, imano siya imantong halawd, naubos, nasunog in pangalta. Miyatain ahli kalwarga, isa-isa niya rakuman, sa pantong imaantong-antong halawd, magampain hal sin tauyad turay sin naninggal sin asar tiyuk niya. Magampain amuin manusia naubusin alta miyatain kampung kalwarga dahil si manusia naninggal sinasa dagturan niya. Ang kandin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawat, parihalaan yutudin sambahayan, hafidhu ala salawat was salatil wusta, parihalaan yun sambahayang 5 waktu, labi luwa na sambahayang haritungan. In sambahayang haritungan pagyanon sin Quran, laung sin mga ulama, amo na yung sambahayang fajar iban sin asr. Amo na yung fajar iban sin asr. Sarab mo imbang sa muslimin, amo na yung pagkatinggalan. Ang kandabid da sin syara, inamuin, yung kilang to din asal iban sin fajar, karena amo yan yung kamumuhan pagkatinggalan si muslim. Nahal yung mga umat Islam. So ay tatud halgaan, yung parakala sa bayan. Ipaghinduot na habai. Jagahan tayong kanakanta parakala pagsambayan. Hinduan ta sin parakala sambayan. Misan sila tao maas na hinduan ta patumtuman ta. Sa labing katan maghajat patumtum. Baitan ta sin kita sin Rasulullah taas sin langit pag mi'rajan. Manusia pagpusatunin o sabab sin di magsasambayan. Narangaon da pamarat saya mo pa Rasulullah. Suway mo yan bukuhon halom sin pangatayan mo insya jumat. Di tapan kay ingatan buhi pakitan.
Yari pa inya walihan nagmimisla iban sin ginhawabar. Sabang dumatungin adlaw paghisab, dahin doon manyata na si manusia. In Allah subhanahu wa ta'ala, in Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagsabda hadith, qala muru awladakum bis salah, muru awladakum bis salati wahum abna'u sab' wadribuhum alayha wahum abna'u 'ashr. Daakan niyo sabda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, in kaanakan niyo sumambahayang hapangumunan 7 tahun para akan yun. Daakan na. Induin na sin pag-ail. Induin na sin rakaat. In zuhur 4 rakaat. In asar 4 rakaat. Inut-inuta na hindui sin subhana rabbiyal a'la. Hindui na sin subhana rabbiyal azim. Supaya tumayma in ginhawawaran niya paglagbo niya di siya kabukatan. Wadribuhum alayha. Lumakin niyo sabda sin Rasulullah. In kaanakan, bang marot na hangpo tahon di naman magpalilindog si sabayan. Papaluwakan sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang marot na hangpo, ang pari naman magsambahayang papaluwakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin lubak ganta kaingatan niya iban humundong siya rin hapagtinggalan si sambahayan. Ang kandain farman sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Qala Allah ta'ala wa'mur ahlaka bis salah. Dakain ahli mo magsambahayan. Wa'mur ahlaka bis salah. Wastabir alaiha iban pauning kasabar hapagbiat kanila. La nas'aluka rizqa. Wairoon pangayoon na mo kay mo uno-uno alta. Amo sadyen pangayoon na mo kay mo. Daakain ahli mo tumindog, tumunay simparakala sa bayan. Naam mga umat Islam. Ayaw kita malipaka simparakala doon. Ayaw kita masasawring hapagbiat hakaanakan. Hatungod sin sambahayang sarab sadya simpakis. Aun waktu kamubuhan magjato hakamaasan. Bang pakaradyaan na pag-iskul sin anak. Ayawin 5 minit matahala. Inhang ka minute ni siya mabay matahala. In karayaan niya awal pa waktu in anak niya rin dito na sarap mabaya siya sin amuin. Umang tayaw, iban makamid da inhal sin anak niya haparakala pag-isko. Inyad to parakala pag-isko. Biyad diin na bang parakala, pagsud palom sin sulga, hindi ka mabaya makaawalin anak mo harap palom sin sulga. Bang maunuhin amuin pagbiat mo kaniya haparakala pag-iskol, so may lumari, impagbiat mo ha anak mo haparakala pagsambahayang sabab amuran in salingkat-lingkat hikapusaka mo kanila dahon nila mga rapatuhan Rabbul Alamin. Sabab yung mga umat Islam maka nato pangadjian sa laggo-laggo hatungod sin Isra wal Mi'raj amo impaghalga sin sambahayang supaya kita niyo malappas makalipwas dayng haamuin tataksilan sin Allah Ta'ala haadlaw kana mahuli. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوزا للمستغفرين أستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا لا يبيد وأشهد أن لا إله إلا الله إله أقرب إلينا من حبل الوريد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأحرار والعبيد. عباد الله اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل سبحانه وتعالى قائلا لقدره تكريما وتشريفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين ومن خاف يوم الوعيد. عباد الله, ari pakita niyo makapangindua insang bahayang matauding karahan niya. Mataud ing kamumpaatan niya. Dahin ha mga kapaigdahan sin sambahayang amunanin mangiparat sin pardusahan. Bangkaw tumunay sin sambahayang fardo, amoy mga dusa mo sibi pakpakun niya ka na. Intikang mo pa masjid, ilingkod mo ha masjid, mamakpak sinamon pardusahan mo sibi. In Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagsabda hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء. Kumpas niyo sabda sin Rasulullah, bangaon sapa suba hawa simbay sinhang kataurin kan. Adlaw-adlaw makalima siya magpayro ha surayaon. Aw pabaha makapinlubag hakin hawaran. Insabda sin mga sahaba, wayroon ya Rasulullah. Qala fakadhalika as-salawatul khams. Bihanday sabing sambahayang 5 waktu bang muhitunay. Bangkaw makahinang dusa sibi-sibi haot pakpakon niya magtuy iban iikot niya. Hakayba ng riwayat sin hadith. Intikang mo pa masjid. كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. Timikang kau pa masjidin hambuk tikang muli mo pakikamu tanging sige mo pakpakun niya na indusa. Itikang mo na isabinhan si pakdi niya pakikamu tang ang katunin darajat mo halom sinsulwa. Sambil kau dumagpak pa masjid. Sambil kau dumagpak pa masjid. Ang kau mawaya mahinang makapaglundang panon kamu iman sin Rasulullah, patauran sa bahayang mo. Patauran sujud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, anugharaan kau makapaglundang panon iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun hambuk sahaba na sabot hadith. Ingan sin sahaba, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, maghaddam ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magdarasin tubig pag-ail sin Rasulullah, taumpa sin Rasulullah, uno-uno hajat sin Rasulullah, sin magdara. Ambuk adlaw imulong to din Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Rabi'ah ibn Ka'ab. Iyan siya sin Rasulullah, ya Rabi'ah, is'al, pangayo ka kako. Uning kamayaan mo ya Rabi'ah? Qala as'aluka murafaqataka fil jannah. Pangayoon ko kay mo ya Rasulullah, in makapag-unay-unay kita halom sin sulka. Qala awa ghayra dhalik, aun paruhain ding hadto. Qala huwa dhak, amunat yung pangayon ko kay mo, bang makajari pangayon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inakikan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, idhan fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bang amu yaning kamayaan mo ya Rabi'ah, tabang isadya ko pataura sadyain sujud mo pa Allah ta'ala, pangayon ko, makapaglundang panon kita halom sin sulka. Ang kanda, nakatautay mahura na akong Islam. Buhiun ta balik. Inlaggo sin sambahayang halom sin pangatay. Halgaan ta, baugbukan ta, hipagmatay tayong sambahayang bangsaw pa maaun, amuin ganta, lumang kato atawakan umut kato na yung haparakala sambahayang. Sabab amunan, inhag sin akam Islam na to, bang wayronin iyan, wayron akam marindi kato, dumuwa kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا.
خذ بنواصينا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم سلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. وإذا أردت فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.